Ndugu yangu, pamoja na dadangu na mama yangu, pamoja na watumishi wa Mungu wote, waimbaji, pamoja na wahubiri wakubwa, ujumbe huu ni wa kwako na mimi. Utamuomba nani ushauri? Siku ya mwisho kule unajua. Siku ile ikifika mpendo wangu, siku ile ya kiyama. Utamuomba nani ushauri? Siku ya mwisho kule unajua. Siku ile itakapofika kwako mama, siku ile ya kiyama. Wengine watakukimbia siku hiyo, siku ile ya kiyama. Itakuwa siku ya hatari, itakuwa siku ya kuomboleza mama. Unajisumbua wewe bure na mambo ya dunia, unahangaika mama na uovu wa dunia. Unajisumbua baba yangu na mambo ya ulevi, unajisumbua ndugu yangu na mambo ya wanawake wabaya, unajisumbua mama yangu na mambo ya dunia hii. Unahangaika na starehe za uovu, badala umtafute Mungu, badala umtafute Yesu, badala utenge muda wako kwa Mungu. Unahangaika na dunia, wengine wapo kwa waganga, wengine wapo kwa ushirikina na uchawi umewatawala mama, hautakusaidia. Marafiki wa kifahari siku hiyo watakusaidia, utajikuta uko peke yako siku ile ya kiyama. Waliosema wewe ni mtoa pesa hawatakuwepo, waliosema una roho nzuri sana hawatakuwepo, wanaosema wewe ni mwema sana hawatakuwepo. Ndugu yangu, tenga muda wako na Mungu hakupe ushauri. Utamuomba nani ushauri? Siku ya mwisho kule unajua. Siku ile ikifika mpendo wangu, siku ile ya kiyama. Utamuomba nani ushauri? Siku ya mwisho kule unajua. Siku ile itakapofika kwako mama, siku ile ya kiyama. Wengine watakukimbia siku hiyo, siku ile ya kiyama. Wengine ni wale ulikuwa unacheka nao sana baani, unawaagizia pombe, unasema waiter leta meza ijae, lakini siku ile utakapofunikwa ukiwa peke yako udongo, hakuna utakayemwomba ushauri urudi duniani, utakuwa peke yako. Ndugu, tengeneza safari yako na Mungu, haijalishi mapito unayoyapitia. Baba yangu, mwingine alikuwa ni mchumba wako, ulikuwa kila mshahara tu unamkumbuka, lakini siku hiyo atakuona kwa mbali akikuaga mpendwa. Jifunze kutengeneza mahusiano yako na Mungu, jifunze kutengeneza urafiki wako na Yesu, jifunze kutengeneza njia zako na Mungu, ili itakapofika siku hiyo atakutetea. Inawezekana unahubiri sana, ila siku hiyo ni kilio. Inawezekana wewe ni bishopu mkubwa, lakini siku hiyo utalia. Inawezekana unaimba kama malaika,
kumuabudu we Mungu. Jifunze wewe kila siku na dakika. Jifunze mama kumuabudu we Mungu. Jifunze kumuabudu we Mungu. Tengeneza kila siku na dakika. Tengeneza njia zako na Mungu. Kumuabudu we Mungu. Inawezekana kweli ukawa na upako mkubwa, lakini cha ajabu ni kwamba siku ile utakapokuwa umebaki peke yako, upako hautakusaidia kwa Mungu, wala kutoa mapepo hakutakutetea kwa Mungu wakati ule. Tengeneza saa hii histori mpya na Mungu wako. Mama kumuabudu we Mungu. Jifunze wewe kila siku na dakika. Jifunze mama kumuabudu we Mungu. Jifunze kumuabudu we Mungu. kuna wale wanakufurahia wakati ukiwa na pesa, ukiwa na gari nzuri, ukiwa na nyumba nzuri, ulikuwa na maisha ya thamani, ukiwa na dhahabu. kila siku na dakika. Sasa ona utakaa mbali na wewe